Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedetan hati jantung sang lekang wate tebayang wajah di abi bak malam minggu abi neriwang katro panggilan abi nebungka abi nebungka neke bale di dalam kampung tempat merono ilmu agama sebuah amanah begatahiro pesan abidro bale tajaga sebuah amanah begatahiro pesan abidro bale tajaga sedetan hati jantung sang lekang wate tebayang wajah di abi bak malam minggu abi neriwang katro panggilan abi nebungka bak malam minggu abi neriwang katro panggilan abi nebungka abi nebungka basa bohuro dalam seramu abi besampo dua krehaba di safinatus salama tanyo sahiro nyan kehai gase pesan di abi di safinatus salama tanyo sahiro nyan kehai gase pesan di abi abi rohani pemimpin bale urang terlebih di dalam kampung jino hanale abi tersayang kanu pulang lepo Rabbana jino hanale abi tersayang kanu pulang lepo Rabbana sajan Rabbana netinggai tanyo
Rabbi kubune jadi kubon siruga tanyo melake malam ngan uro abi besaho sajan maulana tanyo melake malam ngan uro abi besaho sajan maulana sajan maulana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya